Poštovani gledalci BN televizije, dobroveče. Ovo je emisija Puls, vaš je naš gost. Večeras ugledni beogradski advokat i šef tima odbrane bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, gospodin Goran Petronijević. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Gospodine Petronijević, evo kratko onako na blic. Šta se novo dešava u slučaju Karadžić? Pa evo, čuli ste ove najnovije dešavanja u vezi odluke veća rezidualnog mehanizma na zahteve koje smo uputili, odnosno koje je dr. Karadžić uputio. Prvi zahtev za privremeno puštanje na slobodu do okončanja drugostepenog postupka i ovaj drugi koji je usledio usled okolnosti koje su bile nepredvidljive, a to je smrt njegovog brata i zahtev da dođe na 40-dnevni pomen koji je sada u subotu. Ta dva zahteva su se nekako kumulirala i tu je sudsko veće na nama potpuno nepoznat način iz potpuno nepoznatih razloga odlučivalo u isto vreme, mada to nije trebalo. Jer ovaj zahtev za privremenim boravkom na 7 dana koji je trebao biti u Beogradu, odnosno u Obrenovcu, i za koje je Vlada Republike Srbije dala sve garancije, onako kako je to pravilima o postupku i dokazima Haškog tribunala i sada rezidualnog mehanizma predviđeno, njemu je trebalo odlučivati u toku ove nedelje, znači ponedjeljak, utorak, sreda najkasnije, da bi moglo u slučaju da usvoje taj zahtev da se sve to tehnički sprovede. Nažalost, ne znam iz kog razloga, nama to nije jasno. Ja sam pokušavao i sa kolegama koji su gore, prvenstveno sa kolegom Robinsonom, da mi to pojasne. On kaže, to oni mogu da učine, ali ni njemu nije jasno kako i na koji način su oni to uradili. U suštini, imam utisak da su samo tražili razlog da odbiju. A razlog da odbiju su našli u tome i jedan od najvažnijih razloga je navodno nedostatak garancija Vlade Republike Srpske, odnosno garancija Republike Srpske, jer je predsjednik Karadžić označio kao mesto boravka u slučaju puštanja upravo Republiku Srpsku. To naravno nije tačno, jer Vlada Republike Srpske je u petak, po mojim saznanjima, što sam naravno kasnije proverio, ja nisam bio trenutno tu, bio sam u Rusiji, je dala garancije, sve koje su neophodne, i one su u ponedjeljak krenule ka Sarajevu, ka Ministarstvu pravde u Sarajevo, dakle bi putem međunarodne pravne pomoći, kako je to predviđeno međunarodnim propisima, trebalo da stignu u Hag. Dakle, u ovom drugom slučaju, u slučaju ovog dužeg boravka na slobodi doktora Karadžića, dakle, u periodu od donošenja te odluke, odnosno pravosnažnosti te odluke, pa do okončanja drugostepenog postupka, sudsko veće je odlučivalo bez kompletne dokumentacije, dakle, bez kompletnog zahteva. I to je vrlo čudno, znate, ja to prvi put sam video da se to radi, jer su oni morali sačekati bilo kakvo izjašnjenje Republike Srpske. Bilo kakvo izjašnjenje. I Bosna i Hercegovina. I pozitivno i negativno. I tek kada bi dobili to izjašnjenje, onda bi mogli da odluče o tome. Oni su odlučivali, odbili zahtevi kao jedan od najvažnijih razloga su dali nedostatak garancija. A garancije su već postojale. One nisu samo proceduralno stigle u Haški tribunal. Nije ni imalo vremena, jer jednostavno postupalo se sve po hitnom postupku. Suština većeg Haškog tribunala je trebalo odlučivati u utorak samo o ovom zahtevu za privremeno puštanje 7 dana i boravak u Obrenovcu i na Parastosu bratu, ali ne i ovom drugom zahtevu. O njemu je trebalo odlučivati kasnije. Tu nema nikakvih rokova, znate. Gospodine Petronijević je pravni laik, potpuno. Ali da li to znači da su u ovom prvom slučaju garancije bile ispunjene, da uopšte nije bila potrebna garancija Republike Srpske i Bosne i Hercegovine? Jer u tom slučaju, kada je u pitanju boravak u Obrenovcu, odnosno u Beogradu, predsjednik Karadžić je precizno naveo da će to biti u porodici njegovog pokojnog brata, gde je trebao da bude na Parastosu, i to bi bio 7-dnevni boravak. Znači, dolazak uoči tog dana, to je znači petak, boravak subotu i nedelju kada su ti obredni običaji, i u toku naredne nedelje povratak u Hag. I tu nije bilo nikakve dileme. Vlada Republike Srbije je dala sve garancije koje su tražene. U tom slučaju sudsko veće je vrlo nemušto, bez pravih obrazloženja, rekla samo, pa dobro, ta kazna prvostepena koja je izrečena od 40 godina, ona je takva da ona može da uplaši čoveka, da će ona možda biti potvrđena, pa onda iz tih razloga postoji opasnost da se on neće javiti. Apsolutno opasnost ne postoji. Jer Vlada Republike Srbije kada daje garancije, organi Vlade Republike Srbije preuzimaju kompletnu ingerenciju nad njegovim praćenjem, čuvanjem, obezbeđenjem i vraćanjem prilikom izručenja haškim, odnosno holandskim vlastima. Znači, oni bi ga preuzeli na aerodromu u Holandiji, doveli, čuvali, pratili, držali i vratili u tom periodu. Dakle, to ne bi bila nikakva, to nije sloboda, to nije privremeno puštanje na slobodu, razumete me? To je privremeni boravak uz nadzor organa. Pritom, Haški tribunal ima ovlašćenja
shodno odredbama člana 68 pravilnika o postupku i dokazima rezidualnog mehanizma, oni imaju ovlašćenja da dodaju i da napišu i traže dodatne uslove koje onaj ko je davalac garancije mora da ispuni. To moraju da budu silno ozbiljni uslovi. Vidite, jedan od glavnih uslova je da je veće uvereno da će nakon puštanja se pritvorenik vratiti u vreme kada je neophodno po pozivu suda, u određeno vreme kada su ili statusne konferencije ili kada se bude održavala sednica po žalbama ili na samo izricanje drugostepene presude. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, da ne postoji opasnost prema žrtvama, zatim svedocima i tako dalje i tako dalje. I sad samo setite se kriterijuma koji su primenjivani kada je pušten Ramuš Haradinaj. Pazite, Ramuša Haradinaja su pustili 2 puta, on je pobio dole pola Kosova od 38 svedoka, ja ne znam da li ih je 10 ostalo živo, a oni su bili potkupljeni ili zastrašeni i niko nije smeo da svedoči. I to nije smetalo Haškom tribunalu. To je sve bilo u redu. A u ovoj situaciji oni su našli da i ti razlozi nisu ispunjeni. Sa aspekta odbrane svi uslovi su bili ispunjeni i oni su apsolutno ovu odluku o privremenom boravku na slobodi 7 dana mogli da donesu i ona bi potpuno bila ispravna i boravkom tih 7 dana i vraćanjem u pritvor. To bi bila još jedna, rekao bih, još jedna potvrda više veću da u onom glavnom zahtevu kada budu odlučivali kažu ok, pa evo, mi smo ga pustili i se vratio. Dakle, sve je to sprečeno i veće tribunala je donelo kumulativno tu odluku, iako nisu bili ispunjeni uslovi za odlučivanje po ovom glavnom zahtevu, odnosno zahtevu za puštanje na slobodu u dužem trajanju, odnosno u trajanju do okončanja apelacionog postupka. Inače, po pravilima... Da li imate sada pravo žalbe? Da li odbrana ima pravo žalbe? Da, ali to je, mislim, besmisleno, jer vidite, oni su odlučili po ovom, da se žalimo na odluku da su nas odbili da on dođe na 40-dnevni pomen koji je preksutra. Znači, to nema nikakve šanse da uspe. Znači, besmislena je žalba. Oni vas tako dovedu u tu situaciju. A za ovo drugo nemamo garancije, jer su oni odlučivali bez garancije. Nama preostaje da razmislimo da sada kada garancije stignu, podnesemo novi zahtev. Jer onda, ako budu imali garancije, da vidim šta će onda smisliti kao razlog. Znate? I u cijeloj toj priči, gospodine Petronijeviću, onda se postavlja pitanje po kojim to mjerilima radi Haški tribunal. Pa istim onim kojim je radio do sada, znate. Ako ste već naveli evo taj slučaj Haradina i ostalo. Evo, mi imamo i presude, tolike silne presude koje su protiv Srba donete. Pogledajte njih i pogledajte one drugi. Znači, Haški tribunal nije ni malo iskočio iz toga. Nemojmo se opuštati da je presuda u nekim elementima povoljna za Republiku Srpsku i Srbiju. Ona je takva u ovom trenutku. Ona već u ožalbenom postupku na žalbu tužilaštva može da se vrati. Može se vratiti i on bude biti osuđen za tačku 1. I Republika Srpska biti proglašena genocidom. Pa sam način na koji je formulisan zajednički zločinački poduhvat udara u temelje Republike Srpske. Znači, nisu oni... A zašto to kažete kada se uvijek govori krivica je individualna? To nije tačno. To je potpuno zamena teza. Nijedna krivica ne može biti individualna kada je u pitanju zajednički zločinački poduhvat. To je apsolutno netačno. Zajednički zločinački poduhvat je takav monstruozan oblik odgovornosti da on jednostavno može da obuhvati svakog građanina Republike Srpske. Znači, neki vid odgovornosti mu se može staviti na teret za opštu krivicu, jer je to bože, eto to. Vidite, predsjednika Karadžića su teretili da je njegova zamisao o čišćenju, etničkom čišćenju prostora za koje oni smatraju da su, odnosno za koje su Srbi smatrali da pripadaju njima, od ne-Srba, nastao još u fazi osnivanja SDS. Pazite to. A svima je poznato da je SDS od svih nacionalnih partija u trenutku pojavljivanja i početka višestranačkog života u BiH osnovana poslednja. Dakle, poslednja osnovana. I vi sada govorite o tome da je čak u tom momentu kada je osnivana SDS, da je u tom momentu nastala ta ideja, odnosno da je već postala ideja i da su ti mehanizmi partijskog, nacionalnog grupisanja i tako dalje iskorišćeni za takve stvari. Dakle, bojim se da je tumačenje ove presude i u Srbiji i u Republici Srpskoj olako prihvaćeno i da se na neki način eto, tačka 1 je otpala, nema tog takozvanog genocida u ovim drugim opštinama, ima tog genocida, odnosno tvrdimo da ga nema, ali su ga oni u presudi su ga uneli kao da je postojao. Sa tim nemuštim obrazloženjem, o tome ćemo možda kasnije malo ako budemo imali vremena obrazlagati.
ali i, naravno, nema to je sukob na nivou građanskog rata unutar Bosne i Hercegovine, dakle, učešće Srbije je minimalizovano i onda i Srbija i Republika Srpska su digli ruke i kaže, ok, pa eto, mi smo dobro prošli, pa to je presuda Radovanu Karadžiću. Pa to nije tačno. A to nije tačno. A Radovanu Karadžiću, da je samo njemu presuda, on bi dobio 3 doživotne za ovo zašto su ga osudili. Ovo je presuda koja je obuhvaćena u temeljima udara Republiku Srpsku, znate? U temeljima udara Republiku Srpsku od osnivanja pa nadalje. Ajde o tome da malo kasnije razgovaram, da najprije vidimo jedan blok reklama pa da nastavim razgovor. Reklame. Nastavljamo razgovor sa advokatom Goranom Petronijevićem, šefom tima odbrane bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. I sad, gospodine Petronijeviću, čini se da ste manje optimistični nego li onog dana kada je presuda izrečena. Vidite, ja sam optimističan u onom momentu kada je izrečena presuda u načinu na koji su obrazloženi određeni elementi. I danas sam optimističan. Ali zašto mi ovako, da ne kažem, neko umanjeni optimizam je kod mene? Zbog toga što je u međuvremenu nakon presude zavladala jedna potpuna euforija u Srbiji i Republici Srpskoj. Nepotrebno. Počelo je nekakvo uljuljkivanje. To je najgora stvar koja može da se desi. Znate, ovoj presuda je u suštini loša. Ona je osuđujuća. Dakle, osuđujuća. Od 11 tačaka samo je za prvu tačku predsjednik Karadžić oslobođen. Ona jeste jako značajna za Republiku Srpsku. To jeste da je utvrđeno da nema genocida u tim opštinama, u tih 7 opština i tako dalje. Ali, to je samo prvostepeno. Šta ako drugostepeno već odluči drugačije? Da li to znači da se ta tačka može pojaviti u drugostepenom postupku? Pa tužilaštvo ako se žali drugostepeno veće može preinačiti presudu. Znate? I u pogledu kazne i u pogledu te tačke. To je ono na što ja ukazujem. Zatim, karakter rata je ono što se odnosi na Republiku Srbiju. Karakter rata je unutrašnji građanski rat, odnosno unutrašnji sukob unutar Republike Srpske, odnosno, pardon, unutar Bosne i Hercegovine u trenutku kad se to događalo, pa onda to na neki način ekskulpira Republiku Srbiju u svim elementima, pa onda nema u zajedničkom zločinačkom poduhvatu predstavnika najviših državnih organa Republike Srbije, nego ima Šešelja i Arkana. Pardon. I to sve zajedno sada Republici Srbiji daje zapravo da kaže, evo super, mi smo sad čisti, ovdje Republici Srbiji kaže, evo dobro, evo sad nećemo biti genocidne tvorevine. Pa to je sve privremeno. Ako se ne odbrani. A optimizam se zasniva na tome da odbrana sada mora da ima uslove da napravi dobru žalbu, da sa tom žalbom uspe, a uspeh žalbe je da se i ovo što je sada promeni u korist Republike Srpske i u korist Karadžića. Vi ste neposredno nakon izricanja presude kazali napašćemo svaku tačku svim sredstvima. Je li tako? Tako je. Zato što su obrazloženja u mnogim tačkama jako tanka, čak u pojedinim situacijama i gotovo falsifikate. Ovo navešću vam primjer. Jedna od glavnih činjenica koja po mišljenju sudskog veća i obrazloženju predsjednika Karadžića vezuje za Srebrenicu i za događaj u Srebrenici je priča Deronića, dakle posebna priča Deronića, ali ne sa predsjednikom Karadžića, nego sa trećim licem u kome on kaže, razgovarao sam sa Karadžićem, pa mi je on rekao, navodno rekao. Ali i to je opet nekakvo tumačenje, znači ne ništa direktno što se odnosilo iz čega se moglo zaključiti da je nekako naređenje izdato, da se znalo da se nešto događa i tako dalje i tako dalje. A sudsko veće je to prikazalo u obrazloženju kao da je to razgovor između predsjednika Karadžića i Deronjića. Takvog razgovora nema, on nikad nije ni postojao, niti je zabeležen, niti ga ima na trakama, niti ga bilo čega drugo. Ne postoji, znate. Nego je tako prikazano da bi to bilo uverljivije. Zato vam kažem, ja sam bio optimista u tom trenutku i danas sam zbog toga što su način na koji su obrazlagani ti elementi jako sporni, odnosno činjenično slabi. I zato kažem, to su slabe tačke na koje treba udarati, napasti i ta presuda može da se prepolovi ovako. Samo ako budemo imali uslova. Šta su uslovi? Uslovi su da imamo materijalne uslove da tim radi, da nastavi sa radom. Imate li uslova? Nemamo uslova, nažalost. Ko je odgovoran za to, gospodine? Pa svi znaju, to je javna tajna. Odgovorna je Republika Srbija, odgovorna je Republika Srpska. Znate, ako se ne učini nešto, još nije kasno, ali mi moramo da radimo. Pazite, ako vam kažem da su samo Peter Robinson i ja radim pro bono sve vreme. To znači bez naknade. Ja radim džabe, što bi narod rekao, bez naknade, džabe radim. I smatram da je to moja obaveza da završim moj postupak na najbolji način koji može. Ali gore imamo još 4 ljudi i još niz ljudi koji pomažu u tome. Gore su veliki troškovi.
To 4 ljudi mora da se plati. Od čega da se plati? Ja to ne mogu sam da platim. Znate? Jedino je Peteru Robinsonu i to neka mizerija od naknade data. 93 sata za žalbu na presudu od 2600 strana. Pa ne može da je pročita za to vreme. Naravno, to su sve uslovi koje Haški tribunal nudi i to je sve ono što su oni činili od samog početka. I ne treba to da nas se iznenađuje. Mene ni u jednom trenutku ne iznenađuje, čak ni ovakve njihove odluke oko puštanja. Zašto? Ja sam navikao da oni prema nama imaju diskriminatorski odnos. I sa tim kad ulazite u postupak, onda ne možete ničim da budete iznenađeni. Zašto smatram da ova presuda ima dosta dobrih elemenata? Znate, u ovoj presudi se prvi put priznaje postojanje Holbrookovog sporazuma, ali ga uzimaju kao olakšavajuću okolnost. Odnosno, sporazuma sa Holbrookom. Prvi put se to pominje sad. Znate, nigde se nije pominjalo. Stalno su govorili, pokojni Holbrook je govorio Karadžić laže, takvog sporazuma, takvih razgovora, takvih pregovora nije bilo. Mi smo vodili jedan mini slučaj u kome smo dokazali da je takav sporazum, postoji sadržinu tog sporazuma i sve ostalo. Znate? I to samo pokazuje zašto je značajna odluka sudskog veća da je priznala postojanje tog sporazuma. Zbog toga što to pokazuje da je taj sporazum postojao, a da je takav sporazum u budućnosti ko hoće da uradi sa nekim ko je bio na drugoj strani, a to je u konkretnom slučaju američka administracija, bila samo pakt sa đavolom. Dakle, ništa im ne verovati. To je suština. I toga su se oni bojali. Zato je veliki značaj priznanja i samog prvostepenog nepravosnažnog sudskog veća da je taj sporazum faktički postojao. Znate, dakle, ovih smo nekoliko elementa. Nekoliko važnih slučajeva snajperisane granatiranja otpalo. 7, 8, mislim da sad ih ne nabrajam. Za dva slučaja, za Markale 1 i za onaj slučaj gore na Sokolici, mislim da je na Sokolici, tu je izdvojeno mišljenje jednog sudije. U jednom slučaju jednog, u drugom slučaju drugog sudije, što znači ta dva slučaja su isto na padu. Njih treba samo još malo u žalbenom postupku podupreti i oni će pasti. Jer oni su gotovi. Dakle, sve u svemu. Jedna od također važnih stvari, prvi put se u sudskoj presudi u Haškom tribunalu pominje ono što mi tvrdimo 15 godina. Muslimani su se samo ubijali da bi stvarali situaciju koja ide na teret Srba. Primjena strategije false flaga, terorističke strategije, koja nije njihova, nije to njihova zamisao. To su im doneli ovi s polja. Kao što su im mnoge stvari doneli s polja. I Markale 1 se pokazalo da je tako. Mnogi slučajevi u Sarajevu se pokazali kao tako. Kao što je Kapija, kao što su i tako dalje i tako dalje. Dakle, strategija false flaga se sastoji u sljedećem. Odaberi najbolji trenutak za sebe, najnepovoljniji za neprijatelja, udari po svome i pokaži na neprijateljsku zastavu. Dakle, on se zato i zove false flag, lažna zastava. To je strategija ratne lukavosti koja je primenjivana masovno od strane muslimana. I okej, to je njihovo pravo. Sad pitanje da li će tu sad predsjednik Izetbegović i Rej Sulejma Cerić, koji se direktno pominju kao zagovornici takvog stava, morati to narodu da objašnjavaju da li je to imalo svrhe da to rade ili da ne rade, ko je ubio ljude na ovom ili ovom slučaju, ko je na Markalama 1 poubio one ljude, čija je to odluka i tako dalje. To je sad već njihov problem. Ali činjenica je da je sudsko veće u Hagu, a od ove trojice sudije najmanje jedan sudija, potpuno ubeđen da su to oni uradili. I to je suština. I mi smo izveli kvalitetne dokaze. I dodat ćemo još dokaza na to da taj deo, kao što su Markale 1, recimo Sokolica, padnu obavezno. Ima još slučajeva koji su tu podložni padu, znate. To je sve ono što je dobro u presudi. A u suštini... A šta je loše? Loše je ono što sam na početku rekao. Dobro, sama presuda po sebi... Zajednički zločinački poduhvat kojim je obuhvaćena od predsjednika države, komandanta vojske, predsjednika Skupštine i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Faktički, kada se to razvije na Republiku Srpsku, može biti odgovoran svaki borac i može biti odgovoran svaki građanin koji je bio punoletan u tom trenutku. Hajde, gospodine Petronijeviću, sada sam malo da pojasnite. Evo, bivši predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, gospodin Krajišnik, je osuđen, izašao je, danas se bavi i političkim životom. Bivša predsjednica Republike Srpske je osuđena, živi u Beogradu. Kada je u pitanju gospodin Krajišnik, on je održao 2/3 kazne na koju je osuđen i usvojen mu je uslovni otpust. Njemu je kazna smanjena za 6 ili 7 godina nakon svedočenja upravo predsjednika Karadžića. I to ne treba zaboraviti. I to u vrlo jednom teškom trenutku. Kad sam predsjednik Karadžić nije imao
ni izbliza uvid u svu dokumentaciju ili bilo što drugo. On jednostavno izašao i na ta pitanja koje sam poslednje odgovorio onako kako je bilo. A to je suština da je gospodin Krajišnik bio prvi među jednakima, da je bio predsjednik Skupštine, predstavničkog organa. Pazite, njega je mnogo jednostavnije bilo braniti u toj situaciji tako kako jeste. Ali jedan od glavnih elemenata i razloga zbog čega je upravo gospodin Krajišnik dobio je i svedočenje koje je gospodin Karadžić prihvatio. Verujte mi, ja sam bio protiv toga u tom trenutku. Zbog čega? Upravo zbog toga što sam znao da je predsjednik Karadžić iz onog dugog, da kažem, perioda u kome se nije nalazio, nije bio u dodiru i tako dalje, a to je bio veoma kratki vremenski period nakon dolaska u Haški tribunal i u pritvor. Još se nije ni osvestio. Najmanje 3 godine, 4 mu je trebalo da pregleda sada dokumente i da se upozna sa svim onim što je stavljeno na teret i gospodinu Krajišniku, njemu i tako dalje, i tako dalje. I naš prvi kontakt je bio upravo takav. Ja sam rekao, ja nisam za to. On je to prihvatio, napravili smo sporazum sa njegovom odbranom da se to suzi na samo jedan deo, mislim da je bilo 6 ili 9 pitanja koje su bile kvalitetno odrađene, on je dao kvalitetne podatke, unakrsnim uspitivanjem to ni sa čim nije dovedeno u pitanje i to je jedan od elemenata koji je gospodinu Krajišniku pomogao da se ta kazna smanji, a da on nakon boravka od 2/3 izdržane kazne se sada nalazi na slobodi, Bogu hvala. Što se tiče gospođe Plavšić, vi znate da je ona spravila razne sporazume i o tim sporazuma, naravno, ja ne bih govorio. To je najbolje da nju pozovete pa da ona kaže kakve sporazume pravila. Nažalost, o pojedinim stvarima koje su se događale u ovom nesrećnom ratu u Bosni i Hercegovini, u tom nesrećnom građanskom ratu, neke stvari koje su se događale su ostale samo na sporazumima i deklaracijama, bez pravog dokazivanja. Jedna od njih je i Srebrenica. I još jedna stvar, kad sam pomenuo Srebrenicu, koju naravno ne treba, jedna od veoma važnih stvari u toj presudi, koju treba smatrati dobrom. To je konačno pobeda teze gde smo mi 15 godina tvrdili manipulišu mrtvim glavama oni koji tvrde da je bilo 12.000, 10.000, 8.000, 7.000, više od 7.000 i tako dalje, i tako dalje. A ne mi koji tvrdimo da ih nije toliko bilo. Dakle, ukupno stradalih muslimana u čitavom srebreničkom slučaju daleko, daleko manje. 2 sudska veća najmanje su sada, od toga jedno i čak i pravosnažno, a to je veće koje je sudilo, odnosno presuda koja je doneta protiv pokojnog Tolimira, generala, dale cifru od 5.000. Znači, 2 veća su najmanje spustila sa 7 na 5.000. Šta to znači? To znači da se upravo sada, da ta teza, da Srebrenica se ruši na toj tezi od 7.000, više od 7.000, 8.000 i tako dalje, i tako dalje. A koliko uticaja na tu, dakle, tačku koja se odnosi na Srebrenicu ima presuda Međunarodnog suda pravde? Pa ima uticaja. Ona nema direktno. Ima i ona deklaracija i ono sve što je potpisivano, ne znam ko je to ispred Republike Srpske ovde potpisivao, o broju žrtava. Ima priznanje u nekoliko slučajeva, pa između ostalog i Plavšićkino priznanje. I to je suština, jer ni u jednom postupku nije se došlo do tog broja. I onda je veće moralo da umanjuje taj broj. Vidite, teza o genocidu u Srebrenici se zasnivala na sledećem. To je vrlo čudna definicija. Kao takvu je niko od ljudi ozbiljnih koji se bavi međunarodnim krivičnim pravom nije prihvatio. A ona kaže ovako, u Srebrenici su srpske snage ubile više od 7.000 muslimanskih muškaraca i dečaka. Dečacima se smatruju lica koja su manja od punoletnosti, znači 16 do 18 godina. Nažalost, znate koliko je takvih situacija bila i na našoj i na njihovoj strani, a i svuda u svetu da momci od 16 do 18 godina ratuju. I tekako. I kako ćete vi sad odvojiti ako nemate podatke ili krštenice koji ima 18 godina, koji ima 16 godina. U svakom slučaju, ubiti zarobljenog takvog zatvornika je ratni zločin kao vrata i tu nema priče. Tu nema priče oko toga. Bilo nije bilo. Bilo je ratnog zločina, pitanje u kom obimu. To je ono što smo mi postavili ratno pitanje. Dakle, ne genocida, ratnog zločina i u kom obimu. Jer sve ono što je stradalo muslimana gore, stradali su i u probojima, i to ozbiljnim probojima, ozbiljnim borbama. Dobro oni znaju kuda se te borbe vodile. Znaju od prve zasede, odvajanja 3 kolone, zatim zasede posebno tih kolona koje su udarale na srpske zasede, zatim međusobnog sukoba kolona, u jednom trenutku i to greškom naravno i tako dalje. Sve smo te dokaze mi izvodili. Sve to zajedno najrealnije odslikava dokument muslimanski koji smo mi izneli.
A to je kada je početkom avgusta meseca u Tuzli vršena smotra i formirana 28. muslimanska divizija od ostataka onoga što je, odnosno svih onih muškaraca i ovih, kako se zove, boraca koji su izvukli iz Srebrenice i ne predavši se otišli gore kroz šume i kroz proboje i tako dalje i tako dalje. U prisustvu najvišeg muslimanskog rukovodstva i pokojnog Ali Izetbegovića, vojnog rukovodstva i tako dalje, vrši se računanje koliko je ljudi stradalo. I ovakav je zaključak. Ne možemo baš, može biti 10, 20, 100 gore ili dole, zbog toga što ih ima po šumama, neki su pobegli u Srbiju, ali to njihovo se kretalo od 3000 do 3200. I to je najrealnija cifra ukupno stradalih. Sad, šta je sledeća faza? Sledeća faza je utvrditi koliko od tih stradalih, od tih toliko su streljani. I jedino se tako može utvrditi istina o Srebrenici. Nikako drugačije. Lažima nikako. Ni jednim ni drugim. Ni našim početnim stavom nije ničeg bilo. Kako nije bilo kad su ljudi streljani tamo? To mora neko da odgovara za to. A sa druge strane, njihovim stavom streljano je, ne znam prvo koliko je bila cifra, 12.000, pa 8.000, pa i tako dalje, nekim matematičkim ciframa, uvećavanjem brojeva i tako dalje i tako dalje. Znači, manipulacija ljudskim glavama ni sa jedne strane nije dobra. To niko ne prašta, to ne valja. Ali konačno, evo sad i sudska veća su počela da dolaze na ove stavove koje smo mi već godinama stalno govorili i dokazivali ljudi. Nije toliko stradalo, manje. Nažalost, pred Haškim tribunalom nije postavljeno ni jedan postupak u kome se egzaktno po pravilima postupku, makar i takvog gore tribunala kakav je ovaj, utvrdio broj ljudi. Evo sad ću vam reći jednu stvar. Naša odbrana je tražila recimo da se DNK analize ili elektroferogrami DNK analiza, za koje se tvrdi da imaju, stavi na raspolaganje našim genetičarima. Dajte nam sve to što imate, mi ćemo pregledati pa ćemo vidjeti šta je od toga tačno, šta je preklapanje, šta je više delova tela jednog tela, pa je to vođeno kao 3, 4 ili 5 slučajeva, a onda svaki slučaj znači posebna osoba, pa slučaj puta toliko, to je osoba, a u stvari je jedna, a na 5 mesta se pojavljuje u različitim, jer je bilo iskopavanja, prekopavanja i tako dalje i tako dalje. To su te sve teške stvari o kojima mi moramo da govorimo, nadam se. Forenzičke stvari, eto, ajde da kažem tako. Nisu one za gledalište šire, ali eto, da bi pojasnili tu situaciju. Dakle, ta situacija u kojoj se moglo utvrditi forenzički tačno koliko je od toga tih forenzičkih nalaza tačnih i na koliko se ljudi odnosi, mi nikada nismo dobili. Onda smo tražili 10. deo toga, po slučajnom uzorku koji će naši genetičari dobiti, odabrati. Ni to nismo dobili. Mladićeva odbrana, generala Mladića, tražila je i dobila je odluku predpretresnog, ja mislim da je u predpretresnoj fazi, dobila je odluku da tužilaštvo konačno da spiskove sa matičnim brojevima tih za koje tvrde da su stradali. Pa niko do danas to nije dostavio. Postoje neki spiskovi koji su ovakvi i onakvi, pa onda čas na njima ima nekih 1000 ljudi koji su kasnije glasali, pa ne znam nekih 900 koji su u inostranstvu, pa ne znam ovoga i onoga. Pazite, spisak koji date kao spisak žrtava, kad se jedna žrtva nađe živa, taj spisak pada u vodu, mora ponovno da se utvrđuje. A kamoli kad su u pitanju 100.000. Sada pomenuli ste generala Mladića. Koliko su ta dva slučaja povezana? Pa jako su povezane. Vidite, mi smo izvodeći odbranu predsjednika Karadžića faktički vodili odbranu Mladića. To se sad i vidi. Jer njegova odbrana upravo sledi naš primer, izvodi svedoke koje smo mi izveli, izvodi dokaze koje smo mi izveli u malo drugačijem obliku ili obimu smanjenom u zavisnosti zbog toga što je, recimo, odgovornost je različita u optužnicama protiv predsjednika Karadžića, on je bio predsjednik države, i generala Mladića koji je bio glavnokomandujući. Dakle, oblik odgovornosti je različit. Znate, ovde je komandna, ovde je direktna odgovornost. Ali u svakom slučaju, čitav deo rata je u te dve presude. Svih događaja koji su sklopljeni i koji su bili u mnogim drugim presudama potpuno isti. Činjenično. Jedini deo za koji je predsjednika Karadžića šira optužnica, a evo sada vidimo i presuda, to je upravo taj predratni deo koji se odnosi na formiranje političkih partija i tako dalje. I sad moram da vam kažem, takav stav i tužilaštva i sudskog veća duboko zadire u osnovna ljudska prava. Znate, oni koji se busaju toliko o ljudskim pravima i tako dalje, dozvolili su sebi da osude višestranačje. Da osude ljudsko pravo
na formiranje, slobodno formiranje političke partije u višestranačkom sistemu i odabir koja će to partija biti. Mi smo u jednom trenutku gore ovako postavili pitanje da li je moguće da su Srbi bilo koju partiju osnovali koja je sa nacionalnim predznakom, a da to ne bude problem i da ne bude proglašena nekakvim delom zajedničkog zločinačkog poduhvata. Znači, Srbima je tada ostalo da svi uđu u SDA i onda verovatno ne bi bilo nikakve osude. To je jako teško pitanje. To je gotovo pravno-filozofsko pitanje na nivou međunarodnog prava, opštih standarda primjene ljudskih prava. Da vi kažete nekome, vi ste zločinac zbog toga što ste ušli u partiju. To je strašno. Zato što ste osnovali partiju. Iako se zna da je SDS osnovna poslednja u tom nizu nacionalnih partija koji su osnivali Bosni i Hercegovini pojavom višestranačja. To svi znaju ljudi na ovom prostoru. Molim vas, u jednom momentu, i tu sam propustila, mislim da je to zaista interesantna tema da razgovaramo. Naime, taj odnos prema vama, prema odbrani od strane domaćih vlasti. Ja sam, evo, u ovom studiju, naročito posle izricanja presude, pa razgovarala pa sa ljudima koji su bili dio tima i koji kažu da se to se radilo onako, hajde da kažemo, pješice. Ako mislite na što mislim mislite tačno, prosto na garancije? Na dokumente, mislim na dokumentaciju, mislim na to kome ste vi bili, kakvu logistiku ste imali. Jako slabo smo logistiku imali. Ako vam kažem da u Srbiji nismo gotovo nikakvu imali, a da ovde nismo imali onakvu kakvu niti zaslužuje ovaj slučaj, niti smo trebali organizaciono imati. Daleko, daleko bolja ta logistika trebala bude. Jednostavno, zatekli smo stanje jedne inertnosti, jedne vrste stida zbog toga što treba da pomogneš nekom, jer je čitav taj mehanizam međunarodne zajednice, uključujući i ove ljude koji žive na ovom prostoru, na ovom terenu zajedno sa nama, dakle muslimane i Hrvate, napravljena je jedna vrsta fame. Pa jel se sećate vi koliko je ljudi samo stradalo, koliko je porodica stradalo, koliko je ljudi živelo u nekakvim uslovima kao u logorima u vreme Drugog svjetskog rata, u nemačkim logorima, zbog toga što se sumnjalo da su pomagali Karadžiću ili Mladiću. Sećate vi toga? A za to vrijeme u Hrvatskoj se osnivaju fondovi. Pa ne daj Bože da je neko u Srbiji ili u Republici Srpskoj sakupio neke pare ili rekao skupljam pare za Karadžića i Mladića. Pa iz tog trenutka bi bio uhapšen. Vidite kakve su to različiti kriterijumi. A u Hrvatskoj država daje ogromne novce kada su u pitanju odbrane njihovih generala i njihovih okrivljenih. Njih slave kao junake. U Dubrovniku imate njihove bilborde na ulazima, tamo ogromne po 20 metara bilbordi Gotovine i ovih. Okej, ništa, to je vaš problem, vaš način shvatanja čitavog problema. Vi slavite njih kao junake, slavite ih, nije problem. Ali mi smo podbacili, srpski narod je podbacio u tome, dve srpske države su podbacile u tome. Da li Srbi imaju razloga da se stide zbog Karadžića? Naravno, naravno. Moralo je mnogo više da se uradi. Mnogo više. U posljednje vreme se radi nešto i to je, da kažem, ajte, na nivou nekih mogućnosti još nije izbliza onoga što treba da se učini. Evo, sad je pokazano oko tih garancija, to se, mogu da kažem da sam na neki način svi smo bili zadovoljni da je to brzo tako urađeno. Da se reagovalo na vreme, znate. Ali mnogo toga još treba da se uradi. Mnogo toga treba da se uradi. Znate šta smo mi propustili? To je predsjednik Karadžić, onog trenutka kad smo počeli da radimo, on je to predlagao. To je nešto što je istorijski važno. A to je formiranje centara po opštinama ili regionima, gde bi se na svaki događaj koji se dogodio tamo ili koji se pominje u optužnicama, bilo je koje optužnice, ispitao do kraja. Prikupili dokaze, svedoci, izjave, stavilo, složilo i čekalo moment kad nekomu zatreba. To su radili Hrvati. A mi nismo. Jesu za to potrebna sredstva. Zato što su ti dokumenti završavali u privatnim arhivama, gospodine Petronijeviću. Pa vidite, ja mislim da su u najvećoj meri završile u Hagu, nažalost. Ja znam lično iz Srbije, kod nas se tamo dešavalo da su i davali Haškom tribunalu i, ne znam, obavještajnim službama i tako dalje i tako dalje. Znate koliko mi dokumenta kad ih zatražimo, nema ih, a onda ih nađemo kod tužilaštva. Za razliku od Hrvata. Hrvati, recimo, topničke dnevnike nikad nisu dali. Pa zašto? Pa zato što bi Markač i Gotovina i Čermak bili osuđeni za Oluju. I Hrvatska oglašena krivom za zajednički zločinački poduhvat i događaj koji tvrdim po svim elementima najviše se približava genocidu od svih događaja u svim tim nesrećnim našim sukobima u ovom periodu 90. godine.
Eto, oni su ih oprali. Nema topničkih dnevnika, ogromne pare su izdvojene, 50 i nešto miliona su dali eura, pa čak se ne libi da kažu, eto, mi smo dali na lobiranje. Znate što znači lobiranje? Lobiranje znači jednostavno korupcija. Da li je moguće, znači, u sudu lobiranje? Pa kako nije? Pa kako nije? Pa znate da je sudija Harhov, jedan od ovih sudija koji je izuzet iz Šešeljevog slučaja, u onom čuvenom pismu napao Merona direktno i rekao, vi radite po nalogu američke obavještajne službe. Sad zamislite kad to dvojica sudija koji su isto veći jedan drugom kažu. A mi to tvrdimo već godinama da sa njima upravljaju strane obavještajne službe sa zapada i da faktički u takvom kontekstu čitava uloga Haškog tribunala dobija jednu vrstu konvalidacije silom postignutog stanja na terenu, na ovom prostoru gde su sa strane izazvali sukobe, gurnuli za nas da se međusobno pokoljemo ovde, da bi imali razloga da dođu, da zauzmu ovaj prostor i da sada NATO ulazi u jednu po jednu državicu, evo kako su sad ulazi u Crnu Goru ovih dana. Pomenuli ste tu ulogu Haškog tribunala, ali vama je poznato da u svim tim objašnjenjima postojanja Haškog tribunala kaže se da je jedna od njegovih uloga i pomirenje na ovim prostorima. A da li ima ikog na svetu ko veruje? Kada ja razgovaram sada sa vama advokatima, pa sa žrtvama, sa sve tri strane u emisijama, svi kažu da Hag nije ispunio tu funkciju. Dajte jednog sudiju iz Haga koji će to reći i koji će dati argument da je ispunio. Nema ga. Ma nema ni jednog međunarodnog stručnjaka koji ne vidi da sve ove presude iz Haškog tribunala su samo nove zakopane nagazne mine. Po ovom prostoru treba istina, jer na ovom prostoru više nikada rat ne sme da se desi. Na ovom prostoru ljudi moraju da žive jedni sa drugima. Moraju jedni pored drugih, u 1 ili 5 država. Ali moraju tu, gde će? Niti oni imaju gde, niti mi imamo gde. Moramo živjeti tu. A kako možemo da živimo? Tako što ćemo jedni drugima reći istinu. Haški tribunal, nažalost, zbog opet stranih interesa, koji su podmetačina i njima, i međunarodnoj zajednici, i svima, znate, ta podmetačina je imala za rezultat da se dođe do donošenja niza presuda i niza činjenica koje predstavljaju falsifikat i neistinu. I takve neistine samo mogu da podgreju na nesreću mogućnost eventualnih novih sukoba. To nikome ovdje ne treba više. Nikom ne treba na ovom prostoru. Valjda smo dovoljno naučili da to više ne rade. Znate? Ali ja se bojim da upravo, evo vidite kako se nestabilnost izaziva za čas. Vidite kako se to u Makedoniji uradi, pa se onda to pokuša u Tuzli, pa ne znam u Banja Luci, pa ovde, pa onde. Kako se to kao na džojstik, tap, 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 za čas, gde god hoćeš i se zoveš sukob. I sad zamislite da se nešto dogodi. Zamislite da se dogodi, ne daj Bože da se dogodi da krene. Pa glavni krivac za to je Haški tribunal. Zašto? Zato što su tako radili. Oni jednu presudu nisu dovoljni u cilju pomirenja. Ni jedna presuda. Ona je samo bila pokrivanje političkih potreba i političke presude koje su donošene pod pritiskom takozvane međunarodne zajednice. Takozvane međunarodne zajednice, ja govorim o delu međunarodne zajednice oličenom u onim glavnim zemljama NATO-a, jer se interesi njihovi ovdje na ovom prostoru globalnih kompanija ispred kojih stoji NATO ostvaruju jedino na taj način. Izazovi mali sukob, oni će se tamo ti mali narodi poklati, pobiti i tako dalje, a onda ti dođeš i kažeš, no, šta vi to radite, ne smete vi da se tučete, sad ću ja to vas da naučim da to ne valja. I onda nam sada pričaju o vrednostima, o vrednostima nediskriminacije, ovome i onome, i pričaju o vrednostima koje je bivša Jugoslavija imala 3 puta veće nego što oni do sad mogu da pričaju. Ne da dostignu, nego da pričaju. Pa zašto ste nam srušili ono, ako sad hoćete da nam kažete da mi treba tako da živimo? Zašto se nam srušili? Zašto ste nas gurnuli u propast? Zašto ste nam zapalili to sve? Međunarodna zajednica beži od odgovornosti za izazivanje sukoba na prostoru bivše Jugoslavije kao načina za raspad bivše Jugoslavije. Oni su izvršili zločin protiv mira, to je primarni zločin. Iz tog zločina proizilaze sve posljedice ovdje. Da, ali nismo li mi u svemu tome bili saučesnici? I da se to ne bi videlo, onda na ovom prostoru je neko trebao da bude krivac. Nažalost, Srbi su označeni kao takvi i sve te presude koje se gore donose, sve to što se događa na međunarodnoj političkoj sceni ili se događalo do sada, vidimo da se tu malo situacija menja, je usmereno ka tome da Srbi zauzmu ulogu primarnog zločina protiv mira. To je suština. I u tom svetlu moramo posmatrati i ovu presudu. Ali želim ovo da vas pitam. Gospodine Petronijeviću, koliko je vama
olakšalo, otežalo, kako god hoćete, rad, taj odnos prema Haškom tribunalu koji je dugo postojao na ovim prostorima, konkretno u Republici Srpskoj, koja nije priznavala Haški tribunal. Da li je to vama olakšalo ili otežalo? Haški tribunal je, kao što je predsjednik Karadžić u jednom trenutku divno definisao, iako nije pravnik, rekao njega treba shvatiti kao jednu elementarnu pravnu nepogodu. I to je stvarno tako. Kad bolje razmislite, kad malo gledali i tako dalje, ta njegova rečenica je predivna i koja najbolje, najslikovitije odslikava šta je Haški tribunal. Elementarna pravna nepogoda. Kada ona naiđe, vi morate da imate strategiju kako ćete umanjiti žrtve, kako ćete izbeći posljedice. Ili umanjiti posljedice. Dok ne prođe. Oluja kad prođe, onda ćemo vidjeti o čemu se radi. Nažalost, strategiju odnosa prema Haškom tribunalu nije imala ni Republika Srbija, ni Republika Srpska. I to je jedan zajednički greh ovih naših prostora. Ali i sad nemojte misliti da pravdam vlasti, one tamo i bivše i sadašnje i tako dalje, ili ove sadašnje ovde i bivše ovde. Ja sam jedan od onih koji je najotvorenije govorio o tome i o svim tim gresima tih vlasti u odnosu na Haški tribunal. Mnogo toga je međunarodna zajednica učinila da dovede do tog stanja. To je upravo taj psihološki osjećaj krivice koji se usađuje srpskom narodu kroz one načine ponašanja. Malo čas sam vam pomenuo. Pa mi smo sad, evo pre neki dan, dobili posle toliko godina oslobađajuću presudu za one nesrećne ljude od kojih je 2 umrlo u postupku zvanom Jataci, Mladićevi Jataci. Znate, bilo je uhapšeno tamo 10 ljudi za koje se sumnjalo da su pomagali i tako dalje. A onda se godinama, decenijama sudeno su proveli po godinu i više dana u pritvoru i tek je sad doneta oslobađajuća presuda. Koliko je ljudi u Republici Srpskoj izgubilo građanska prava, ne imali ličnu kartu, bili su u nekoj vrsti kućnog pritvora, koliko puta su im pretresali stanove, koliko su puta porodice njihove maltretirali i tako dalje. Znate, ja sam u jednom razgovoru sa jednim američkim novinarom, pokazujući mu svu apsurdnost tog njihovog odnosa, rekao, on kaže, pa dobro, ali ko je davao pare za Karadžića? Ja kažem, vi. Ja kažem, kako? A vi ste davali. Jednom mu pokažem dokaz o tome da je jedna farmaceutska kompanija, američka, plaćala usluge koje je Dragan Dabić davao, a to je predavanje određeno koje je on dao na temu korišćenja nekih vitamina. Ja kažem, evo vidite ko je plaćao. A vi ste kinjili celu Republiku Srpsku i Srbiju zbog toga i ko zna koliko ljudi. Ali je to imalo za cilj takav jedan gestapovski odnos. Takav odnos odvaljivanja vrata dinamitom, ulaska sa puškama, maskama, maltretiranja porodica i tako dalje, na svaki pomen. I što je najgore, nisu to samo radili oni, to su radili i naši. I naši su to radili i ovdje u Republici Srbiji. Naši organi su to tamo radili. Pa naši su se ponašali prema našim ljudima za koga god neko posumnja da ima ikakve veze sa Mladićem ili Karadžićem u vreme dok su oni bili nedostupni ili, kako se kaže, u bekstvu. Oni su bili strahovito kaštigovani. Znate, to je strašno bilo. Tako da ne možemo reći do kraja da smo samo mi krivi. Ima i ovih objektivnih elemenata koji su nam nametnuti s polja. Oni su potpomogli tu našu krivicu da ona dobije teže posljedice. Ali primarno, ja uvek kažem, mi smo najveći krivci. Morali smo na vreme da shvatimo šta je Haški tribunal, morali smo na vreme da napravimo strategiju borbe protiv Haškog tribunala, morali smo da shvatimo da ta borba će dugo da traje, morali smo da shvatimo da ljudi ne smeju da ostaju na ledini, kao što se evo i sad događa na neki način, ne do kraja, ali ipak ima još vremena da se to ispravi. Ja vas gledam, gospodine Petronijeviću. Odbranom Karadžića, morate shvatiti, odbranom Karadžića ne branimo Karadžića, branimo Republiku Srpsku i branimo i Mladića. Jer to je gotovo vezan postupak, znate. Iako to neko sad razmišlja, kaže gotovo je, to završena je priča, eto tu je doneta takva presuda, to je potpuno zabluda. Zato sam ja večeras krenuo sa ovakvim tonom, zbog toga što sam rezigniran odnosom prema toj presudi, tipa, eto dobro je, super je to prošlo. To je sad Karadžićev problem. Pa nije to Karadžićev problem. To je svih nas problem. Kažem, gledam vas, razmišljam o tih 50 miliona, ili rekao ste, evra. Pa evo vidite, po nekim podacima Hrvatska je 57 miliona evra prikupila i utrošila na odbranu i, kako kažu, lobiranje, jednako korupcija, u odnosu na postupke koji su vođeni protiv njihove trojice generala. E sad vidite, ja uvek kažem, iako me neki proglašavaju hrvatofilom zbog toga, ja kažem svakom čast, ok, oni su procenili šta je njihov nacionalni interes. Nacionalni interes da Hrvatska ne bude osuđena za Oluju, jer Olujac se približava genocidu.
I to je linija jedna lako da može da pređe na drugu stranu. To je već ogroman problem za Hrvatsku, kao državu. Jer su upotrebili sva sredstva. I dozvoljena i nedozvoljena. Znate, na zapadu je lobiranje, postoje zakoni o lobiranju i tako dalje, to je ogoljeno ništa drugo nego korupcija. Jer vi date 10 miliona evra ili dolara nekoj parlamentarnoj grupi u nekoj skupštini u zapadnoj Evropi ili u Americi, pa onda oni preko svojih uticaja, pazite lobiranja, to se tako zove lobiranje, tih uticaja pritiskaju sud, taj takozvani Haški tribunal, da donese odluku drugačiju nego što bi doneo. Šta to znači? Korupcija. To drugim rečima znači korupcija. Ali oni su spremni na to i okej, ja to potpuno podržavam kada su u pitanju zaštita nacionalnih interesa. Ne nagovaram ja vas na korupciju, ali razmišljam, kažem, gledam razmišljam o tih 50 miliona, gledam vas koji radite, kako ste rekli, narodski džaba i pitam se s čim ćete vi u žalbeni proces. Što kaže, uzdamo se da će se opametiti, da će nam pomoći u tome, jer bez toga ne pomažu Radovanu Karadžiću, ne pomažu nekakvim tamo advokatima koji sede u Hagu i rade to što treba da rade. Ne pomažu oni to nama, ne pomažu sebi, pomažu Republici Srpskoj, svakom detetu u ovoj zemlji. To je suština na koji način mora da se shvati ta pomoć. Znate, ja imam utisak da se suviše bavimo ovih dana i na ovim prostorima se bavimo nekim umišljenim problemima, a ne vidimo suštinu. Vidite, posle te presude kako je krenula lavina? Pogledajte što se događa u Sarajevu. Dolazi, ne znam, da u Toglu gore, pa nas, da ne kažem šta nam uradi gore u sred Republike Srpske. Pa onda dođe, ne znam, pa kaže, branite Srebrenicu, prijavite se tamo sadašnji mufti, jel tako? Ili Rejs Sulejman, tako? Rejs. Kaže, branite se u Srebrenici, glasajte u Srebrenici da ne biste uzeli puške zbog Vlaha i tako dalje. Pa ste vi tu izjavu. Pa da li postoji više ratno huškanje i posticanje? Pa to da je neko od Srba rekao, ja ne znam šta bi bilo sa njim. Ili se pojavi, ne znam, tamo sa nekakvom izjavom, upoređivanjem Blajburga i Banja Luke i tako dalje. Pa onda se pojavi sada očigledno najveći ratni huškač na ovim prostorima, jedan generator zla, Florence Hartman, koja se odjednom nikla od nekud. I evo sad se samo pojavljuje po nekakvim tamo šuška, buška i tako dalje, pravi uslove za buđenje nekakvih sukoba i tako dalje. A kad je ona u pitanju, pazite, ona je bila osuđena za nepoštovanje suda na 7.000 evra kazne. Ona je bila francuski državljanin, ili mislim da je i sada, i živjela je u francuskom do skoro. Francuske vlasti nisu htjele da izvrše tu kaznu zbog toga što kažu da Haški tribunal nije ovlašćen da sudi, odnosno nije nadležan da sudi za nepoštovanje suda. Već za teška kršenja ratnog humanitarnog prava na prostoru bivše Jugoslavije od do. Tačka. To kaže Francuska koja je članica Saveta bezbednosti. Koja je osnovala taj tribunal? Sad zamislite gdje je tu kredibilitet tribunala, recimo da sudi Šešelju u 3 navrata, pa ne znam koliko ljudi, ili sada traži izručenje onih dole radikala iz Srbije zbog toga što su to bože uvredili sud i tako dalje i tako dalje. Sad vidite gdje je tu. Pošto ne mogu da izvrše i neće da izvrše, a Florence Hartman se kreće po Evropi, u jednom trenutku to postaje za nju nesnošljivo. I oni smišljaju ovakvu stvar. U momentu kada se izriče presuda predsjedniku Karadžiću onog dana, Florence Hartman dolazi sa jednom grupom žena iz Bosne, odnosno majke iz Srebrenice ili već ne znam koje su sve grupe gore bile, i onda pravi pred Haškim tribunalom pravi dramu tamo, nju kao hapse i tako dalje. I to nisu je hapsili, jer ona je nasilno htjela da uđe u tribunal. Nju su priveli zbog toga što je napravila nered. Jer joj nisu dozvoljavali da uđu. Oni nisu htjeli da ju hapse, oni samo nisu dozvoljavali da uđe u tribunal. Ja sam bio tada na grobu i gledao svojim očima što se događalo. A sve je to bilo napravljeno zbog toga da bi se medijska pažnja sa presude i onoga što se događa oko presude umanjila, smanjila i gurnula u drugu stranu. Sa druge strane, pogledajte samo histeriju koja je nastala oko uopšte mogućnosti da dođe do privremenog puštanja predsjednika Karadžića u bosanskim medijima, u njihovim i tako dalje. Pa ne mislite da je ona slučajna? Ona je izazvana nekoliko sati pre nego što je u Banja Luci doneta odluka o davanju garancije. Znači, to je jako smišljeno urađeno. Ali istini za volju, treba se reći da u Sarajevu nije bilo likovanja pretjeranog prilikom izricanja presude. Ne zbog ovih negativnih elemenata u odnosu na njih. Jer, pazite, ko da likuje u Sarajevu ako razmisli i kaže, čekajte, pa očigledno da je Markale da smo mi uradili. Pa ko je to uradio? Pa zašto smo i pobili svoj narod?
Pa sad ovo što mi sada imamo je cena ovoga. Pa da li su žrtve porodice oni koji su tamo poginuli, treba da kažu, čekajte, ovo što sad imamo, to je rezultat toga što sam ja izgubio sina, ćerku, ne znam, ovoga, onoga i tako dalje, i tako dalje. Pa to ne vredi to. To je problem. Ja znam zašto su oni čutali, zašto su negodovali. Znate? Ali hoću da vam kažem da ova orkestracija napada je jako povezana sa ovim što se događalo u Hagu. To je kao jedan signal. I vidite kako je krenulo to sve. Iz tačke u tačku, iz tačke u tačku. Da bi Izetbegović sad najavljivao kao to bože podnošenje neke nove tužbe i tako dalje protiv Srbije. Mislim, potpuno besmisleno u ovoj fazi, naravno, jer ova je presuda obesmislila bilo kakvu pomisao na to. Opet, kažem, nepravosnažno. I opet upozoravam i Srbiju i Republiku Srpsku da o tome imaju takav stav, da je ovo nepravosnažna presuda. Ona nije ni podobna za ovolike analize, izuzev pravnih analiza koje su zanimljive za pravnike i tako dalje, i tako dalje. Ali političke implikacije toga, one mogu biti samo privremene. One se mogu umanjiti u žalbenom postupku u odnosu na srpski narod i Republiku Srpsku kao posljedice iznad samog predsjednika Karadžića ili, nažalost, povećati. I to je ono na što ja pokušavam da ukažem. Nema opuštanja. On mora borba da se izvede do kraja. Taj postupak mora da se izvede do kraja. Da, ali ko u toj borbi sada, osim Gorana Petronijevića, gospodina Robinsona, još par entuzijasta treba da Marka Sladojevića, Aleksandra Stefanovića, Melani Vraneš i tako dalje, i Aleksandra Vujića. Evo, ja sam pobrojao najuži tim koji je, onako da kažem, zdušno radio uz pomoći porodice i tako dalje. I gospođa Sonja Jevičić-Karadžić i njenog supruga i još nekoliko ljudi koji su zdušno radili na tome. Znate koliko ljudima koji nisu pravnici koji su nam pomagali? Pa znate koliko je kroz Hag prošlo, kroz naš tim dece, studenata, završnih godina, pravnih fakulteta iz sveta, od Japana do Sjedinjenih Američkih Država. 140 dece je prošlo gore. Radili su po nekoliko meseci pro bono jer su došli. To im je jedna od referenciji prakse velike koju nikada nigde neće imati. Svi su se otimali da budu u našem timu, da pomogu našem timu. I verujte da su izuzetno pomogli. Gde god da se hvala im. To su primjeri kako se radi. Bilo je dece iz Republike Srpske, bilo je kod mene u Beogradu u kancelariji tim čitav koji je radio isto naše dece studenta i odavde i iz Beograda i tako dalje. Ali to su, kako da kažem, pojedinačni slučaj pomoći. Iako su na neki način, kad se zbroje izgleda masovno. Jesu sasvim izvjesno vama dobrodošli i dragocjeni, ali nedovoljni. Kako da ne? Ali nedovoljni, naravno. Nedovoljni. I koji će sada biti, evo, prvi korak vaš? Naš prvi korak je da obezbedimo status tima, da se tim ne razpe. Da može da ostane do kraja te 3 godine dok se završi žalbeni postupak. Prvo da se uradi žalba kako treba, a imamo dobrih elemenata za žalbu. Da se parira tužilačkoj žalbi koja će biti sigurno, koja će opet udarati u najteže one elemente koji mogu da izvrnu situaciju unazad. Da to zaustavimo i da pomerimo situaciju u našu korist, koliko to bude moglo. Ja sam skoro, neki dan sam gostovao na ruskoj televiziji, ja sam njima tamo rekao upravo povodom ovoga sam gostovao, jer sam me zatekla u Rusiji vez da je doneta odluka da se Karadžić pušta. I to je poteklo Sarajevo. To je neko iz fabrikovao, gurnuo i onda su rekli, ruski mediji javili. Onda ljudi tamo zovu i ja kažem, ok, to je bilo 10 sati nakon toga, ja kažem, ne, nije tačno, tome će se tek odlučivati, ne znam ko je to rekao i tako dalje, i tako dalje. Ali uglavnom, ta fama je počela, odnosno to zagrevanje i to spinovanje medijsko koje je sve ličilo na jedan žestok pritisak na Haški tribunal. I ispalo da je tako. Ispalo da je tako, znate. Ja sam upravo to i u Rusiji naveo, da ćemo raditi maksimalno i da ćemo pokušati da ovu žalbu uradimo na taj način da se presuda ovakva kakva je obesmislena. U što većoj meri. A ja lično zadovoljen bi jedino bio potpuno oslobađajućom presudom. To sam i rekao tamo. Zbog toga što tvrdim i sada da tužilaštvo po onim standardima kojima je suđeno ostalima tamo, ne Srbima, ni jednu tačku optužnice nije dokazalo na nesumljiv način, kako oni kažu, ili van razumne sumnje. Taj standard ne važi kad su u pitanju Srbi. Znate, ja sam stalno navodio primjer, evo, reću još jednom, kada su u pitanju topnički dnevnici, odnosno kada su u pitanju Gotovina, Čermak Markač i taj slučaj, kod granatiranja Knina i kninskih sela i kolona i tako dalje, primenjivan je jedan standard koji se u vojsci zove kolateralna šteta.
vojnim sukobima, ratnim sukobima. A ona podrazumeva dejstvo po legitimnom cilju, a onda posljedice na civilno stanovništvo koje se nalazi u blizini. I oni su to dejstvo popeli na 200 metara u prečniku od eksplozije granata. Mi smo 1384 legitimna cilja u Sarajevu pod muslimanskim dokumentima prezentirali Haškom tribunalu. Pa ide primenite taj standard na Sarajevu. Da vidim da li ima jedne tačke koja ne bi bila legitimni cilj. Primenite taj standard, ništa dalje. Naravno da ga neće primeniti. Primenjuju ga samo kad su u pitanju ne Srbi, odnosno njihov zadatak da nekoga oslobode koje ne Srbi. I to je taj problem sa Haškim tribunalom izoštreni i naravno, evo, traje do dan danas. I ova odluka oko nepuštanja, ovakva kakva jeste, donošenje kumulativne odluke i o ovom glavnom zahtevu, rekao bih, za puštanje do okončanja apelacionog postupka, bez potpune dokumentacije. Bez potpune dokumentacije, odnosno bez dobijanja garancije koje su već donete, vlada je donela odluku i te su garancije trebale da krenu gore. Samo pitanje transporta, načina, postupka koji je predviđen u međunarodnom pravu kao međunarodna pravna pomoć. Kao da je neko znao. Ja ne mogu sad da idem toliko, verujte mi, da po jednim trucima razmišljam i kažem da li je moguće. Znate, kad pomisliš, kao da je neko znao da je to sve urađeno, kad čekaj da to završim dok ovo ne stigne. Eto, bukvalno tako. I onda kaže, evo, dobro, niste dali garancije, nama je mirno savjest, vi ne možete ići dalje. Tako da. I koliko očekujete da će trajati žalbeni proces? Pa mislim da će trajati vjerojatno 3 godine. I šta će se dešavati u te 3 godine, gospodine? To je mislim, Petronijeviću, to je pretpostavljam vašim kolegama sve jasno, ali gledalce to zanima. Naravno, evo, mi smo laici, zarad ne gledalaca znamo. ja ću vam ukratko pisati taj čitav postupak koliko je. Da li ćete vi izvoditi nove svjedoke? Da li će tužilaštvo izvoditi nove svjedoke? Mi smo imali prvi rok koji je rok od 30 dana da najavimo žalbu. Najava žalbe znači evidentiranje svih onih problema koje ćete napasti žalbom, ali malo uz određeno obrazloženje. To je faktički neka vrsta žalbe u malo. Znate šta to podrazumeva? To podrazumeva da pročitate 2586 strana, koliko ima ili 5 strana, više ne znam, ali uglavnom operišemo sa 2600 strana, presude koja je do sada data samo na engleskom. Na srpskom, evo, to je problem koji također rešavamo sada sa ministrom pravde Republike Srpske i on je to uzeo ozbiljno razmatranje. Vidim su počeli da rade, da se pravi gore tim na Filološkom fakultetu i da se prevodi ta presuda po delovima parcijalno, pa ćemo je onda posle pravničke obličavati, jer tu je jako terminologija problematična, da bi je mi prevali, a zato nam treba nekoliko meseci, 5-6 meseci treba da se prevede. Jer taj presuda na engleskom neupotrebljiva za bilo koga ko nije u toj materiji, pa čak i ono ko zna engleski jezik, ona je neupotrebljiva zbog toga što je specifična pravna terminologija. Znate, možda baš samo onaj ko je anglosaksonac, ko je celog života radio i operisao sa takvim terminima. Tako kao što je ovaj Robinson. Pa može li Robinson sam da pročita tu presudu? Za 30 dana. Mi smo tražili produženje tog roka, sudsko veće nam je dalo 90 dana za tu prvu fazu, znači utrostručilo taj broj, odnosno taj rok. I sada će nam isteći ti rokovi, odnosno uspećemo da se evidentiraju ti problemi koji će biti sastavni deo žalbe. Takozvana najava žalbe. Iza toga ide jedan postupak u kome će to sudsko veće proučavati i onda nas pozvati da u određenom roku koji će nam dati, a u postupku pravniku dokazima je to 75 dana. Mi smo naravno tražit ćemo i produženje tog roka. Pretpostavljam da on neće biti kraći nego što je bio i produženi rok za najavu žalbe, znači 3 puta po 75 dana, da bi napisali kvalitetnu žalbu, jer to je ogroman posao, i onda takav podnesak dali. Ista pravila će se primjenjivati u odnosu na tužilaštvo, jer obično se taj paritet stavlja. Ako se taj paritet menja, on se menja samo na štetu tima odbrane, a nikada u korist u odnosu na tužilaštvo. Uvijek je tužilaštvo bilo prednost. Tako da pretpostavljam da će tužilaštvo iste rokove dati. Iza toga kad tužilaštvo i odbrana date podneske, a to je vidite da je već prošlo više od godinu dana, onda se pravi ta prva preliminarna sednica na kojoj se evidentiraju ti podaci i dopunjaju usmeno nekakvi razlozi. I tek onda, to znači od ovog trenutka, to ne može biti manje od godinu i po dana, sudsko veće ulazi u razmatranje žalbi. I sad pazite, sudsko veće razmatra presudu od 2600 strana i žalbe u onolikom broju strana koliko nam bude sudsko veće dozvolilo, jer i tu se propisuje koliko mora
biti strana najviša ta presuda i tako dalje. Sve je to propisano. Možete vi sad pisati, znate, pazite kad vi ograničavate pravo na odbranu, pa nema eklatantnijeg primjera kršenja ljudskog prava. Kad vi ograničavate pravo na odbranu. To ćete reći, evo, presuda je 2600 strana, žalba može biti 1000 strana. Primjera radi. A to vrlo lako može se desiti. I šta sad vi možete da uradite? Recimo, mi smo kod sastavljanja tog završnog podneska i skoro izašla knjiga i bit će promocija te knjige u kojoj su uvodna i završna reč predsjednika Karadžića su jako zanimljiva. Evo sad upravo štampamo i taj završni podnesak koji je jako kvalitetan i jedan ozbiljan pregled svega onoga što se događalo kroz dokaze koji su izvedeni u tom postupku. I sad zamislite vi kad oni dođu i mi napravimo podnesak od, 3.500 strana. Ne može kraće. Pa to je period, čitav jedan period ovde događanja od toliko godina i svih tih nesrećnih stvari kroz te ratove koji su ovde prošli. I oni kažu da je, to možda bude 1200 strana. I sad vi dolazite u situaciju da sakatite taj podnesak koji je potpun jedino na taj način. Zbog toga što je neko tamo rekao u onoj administraciji, neki pera pisar rekao je da je to 1010 strana i tačka. I to je zakon za vas, to je pravilo. E sad zamislite kad se borite sa takvim svim problemima, a kamoli ovo. I kazali ste večeras, tu ste i u jednom intervju vašem koji sam pročitala, kazali da a ko zna šta će se u svijetu desiti za 2,5-3 godine. Na šta ciljate? Mislite da može nešto da značajnije da se promijeni? Ja mislim, ja tvrdim. I na tome se zasniva moj optimizam. To je jedan od elemenata na kojima se zasniva moj optimizam. A to je da je međunarodna situacija svakim danom sve drugačije. A šta će to značiti jačanje za Rusije, jačanje Radovana drugih Karadžića? država, uspostavljanje pariteta i bipolarnosti i multipolarnosti sveta će umanjiti do određene mere i značaj Haškog tribunala i uticaj i pritiske koji se sada njega vrše. Ako ti događaji budu tako intenzivni, za 3 godine mi se možemo naći u situaciju da čak i taj takav kakav je veće rezidentnog mehanizma Haškog tribunala odlučuje sa mnogo manje pritisaka. To je već onda regularnija situacija. Nemojte da mislite da sam ja toliki idealista da verujem da će doći do idealna. Naravno da neće. Naravno da neće. Ali nama je dovoljno i malo popuštanja da uzmemo vazduha, odnosno malo manje pritisak u odnosu na tribunal, na rad tribunala, na odlučivanje veće. A mi se tome nadamo iskreno. I sada, prije nego što damo mogućnosti gledalcima da vam postavi pitanje, da vas pitam, šta je sa ovih $5 miliona? Je li zaista to neko uzeo? Ako govorite o nagradi za koje je obećano... O tome govorim. Pa vidite, svi pokazatelji govori da jeste. Znate, svi pokazatelji govore da jeste. Jedan od glavnih dokaza o tome je sljedeća stvar. Tadašnje srpske vlasti su Dragana Dabića, u tom identitetu gospodina Radovana Karadžića, uhapsile u petak. Do ponedeljka je on bio zatvoren. Mi smo utvrdili da se to radi o jednoj zgradi u Institutu bezbednosti ili današnjem Institutu BIA u Beogradu, na Banjici. Dakle, bio je zatvoren. Nad njim nije izvršena ni jedna analiza. Potpuno bi bilo razumno da oni ne znaju ko je on, da sumnjaju da je i njegov identitet taj i da u tom periodu i taj period utroše za utvrđivanje identiteta. Dakle, on je od petka do ponedeljka. Od petka do ponedeljka. Potpuno van svega, a onda objavljuju da je u nedjelju večer negdje u kasnim časovima uhapšen, da bi ga u ponedeljak doveli u sud. Šta je tu interesantno? Dakle, to je sigurno tako i tako i utvrđeno. Interesantno je što tadašnje vlasti, a i njihovi predstavnici danas, pa i zvanični organi Srbije danas, po inerciji onih dokumenta koji su tada sačinjeni, i dalje to negiraju. Pa ako niste uzeli pare, što ste ga držali 3 dana? Da li je to bio period neophodan da se izvrše transakcije na nekim Devičanskim ostrvima ovde, onda i tako dalje? Ili zašto bar ne kažete da je bio 3 dana u pritvoru? A kod je bio? A svi znamo da je bio. I oni znaju, i mi znamo, i doktor Karadžić zna, i svi znaju. Dakle, to je jedan od argumenta koji potpuno ne može niko da... Zašto sada lažete kad svi znaju da je to tako bilo? Ako nije to zbog para koje ste čekali da se izvrši transakcije i tako dalje. A kako komentarišete te neke izjave koji su se mogli čuti o tome kako se gospodin Karadžić ponašao u
tom pritvoru ili kako već u to vrijeme kada je uhapšen. Koliko je to etički? Evo ja večeras neprestano pazim da ne priđem tu granicu dobrog ukusa, jer vi kao advokat Radovana Karadžića znate mnogo toga što gledaoce više interesuje nego ovo o čemu mi govorimo. Ja ni jednu priliku nisam propustio da ne kažem. Najteža stvar koja je zadesila ove sve prostore su žrtve i posljedice, sve žrtve koje su pale. I među žrtvama ne sme da bude razlike. Nažalost, srpske žrtve su diskriminisane, a kamoli okrivljeni. To je najteža stvar koja se dešava. Jer ko je odgovarao za ovoliko ubijenih Srba? Ubijenih civila? Za Oluju? Niko. Niko nije kriv. Dakle, ispada smo mi sami sebe ubijali. Kada govorite o etičnosti, pogotovo nekih ljudi iz tadašnjeg sastava tužilaštva za ratne zločine u Beogradu, ja o njima mogu samo da kažem sve najgore. Sve to što su oni radili, to izlazi iz korpusa elementarnog kućnog vaspitanja, a kamoli etičnosti, profesionalnosti i svega onoga na što su oni bili obavezni. Znate, oni su sve to pretvorili u reality. U reality show, kao sa zapada što sada pretvaraju čitav ovaj prostor u jedan reality show. Očekujem da se negdje pojavi selfie sa... Da, mislim, ne bi me iznenadilo, verujte. Ne bi me iznenadilo. Hvala vam puno za ovaj dio razgovora. Sada ćemo napraviti još jednu pauzu da čujemo i vidimo blok reklama, a onda da čujemo gledaoce. Reklame. Emisija Puls i poštovani gledaoci, ovo je vrijeme za vas. Prvi telefonski poziv iz Prijedora. Halo, dobroveče. Dobroveče, Milan Bildija od Prijedora iz Niske Glave. Izvolite, gospodine. Suzana, pozdravljam vas i vašega gosta, jednoga cijenjenoga druga gospodina koji se stvarno zalaže i bori se za pravdu, istinu. Ali u ovome svijetu kakav je, teško je to postići. Ja ću kraj postaviti samo pitanje još jedno, a sad ako mogu da pozdravim generala Mladića kojega puno cijeni srpski narod, malog Žigića od Prijedora. Pozdravljam i predsjednika Republike Karadžića i sve naše Srbe zatvorenike gore koji su u Hagu i kod kojih se velika nepravda izvodi. Kako glasi pitanje, gospodine Milane? Halo? A šta ste željeli da pitate gospodina Petronijevića? Želio sam ga da pitam dokle će u 21. stoljeću trajete ova nepravda, ovo nije 7., 10., 12. ili 17. vijek, 18. Hvala što ste nas pozvali. Do kada će trajati nepravda, pita naš gledalac? Sve dok međunarodni odnosi ne dođu do tog stepena pariteta o kome smo malo čas govorili. Pred pauzu, da. Ja pretpostavljam da će to biti, da ćemo i mi to doživjeti. Imamo novi telefonski poziv. Halo, dobroveče. Želim da pozdravim vas, gospođa Suzana i gospodina Petronijevića. Nemam pitanje. Samo želim da uputim lijepe riječi za ono što je gospodin Petronijević učinio za našega predsjednika, gospodina Karadžića, za sve naše Srbe koji su gore i želim da mu poželim prije svega dobro zdravlje, a onda hrabrost, snagu, pamet i znanje da upotrijebi kao što jeste, da nas i dalje brani gore od ovih neprijatelja. Hvala lijepo. Hvala što ste nas pozvali, gospodine Petronijeviću. Želite da prokomentarišete možda? Ja ne volim kad me hvale puno. Ne volite? Ne. Sada na telefonskoj vezi imamo gospođu Biljanu Plavšić. Halo, dobroveče. Dobar večer. Izvolite, gospođo Plavšić. Pozdravljam vas i gospodina advokata Petronijevića. I htjela bi da ga pitam, očito nije pročitao moju optužnicu, jer da je pročitao onda bi vidio da je optužnica obuhvata vrijeme od sredine 1991. do konca 1992. Besmisleno je dovoditi moje ime u vezu sa Srebrenicom. Optužnica je od sredine 1991. do konca 1992. i nigdje se u optužnici ne spominje Srebrenica. Hvala vam što ste nas pozvali. Gospođo Plavšić, u pravu. Ja nisam naveo primjer njene optužnice i tog čina priznanja krivice ili sporazuma sa tužilaštvom u kontekstu same Srebrenice.
već u kontekstu načina utvrđivanja određenih takozvanih haških istina. Razumete? Uz pomoć sporazuma, pa smo zbog toga pomenuli. Tačno je ovo što gospođa Plavšić tvrdi, jesam, pročitao sam njenu presudu, odnosno i optužnicu, tačnije sporazum. Jel čitate uglavnom... Ono što stignemo, znate, mnogo je to. Znate koliko smo mi ovdje imali? 330.000 strana je samo spis gospodina Karadžića. Samo taj predmet protiv tužilaštva protiv predsjednika Karadžića je 330.000 strana. A znate koliko je dokumenta još izvedeno? Koliko još dokumenta se moralo pročitati? To su milionske strane. I u takvim situacijama nemate vremena da radite, nemate vremena da čitate druge stvari. Gledate da sa što manje informacija dobijete onu suštinu ili siže informacije, a gospođa Plavšić je tačno je to i ako je drugačije shvaćeno, evo ja kažem da je tačno ovo što je ona rekla. Telefonski poziv iz Doboja. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite, gospodine Davide. Pozdravljam vas, gospođo i gospodina advokata. Želim ugodno veče. I jedan mali komentar, jedno malo pitanje. Malo mi ispričajte, odnosno svijetu ispričajte o herojskom zdravlju gospodina Karadžića. To se sve odugovlači, znači idemo sad neke procese koji će trajati do 3 godine. Molim vas, ko garantuje da će Radovan Karadžić izdržati zdravstveno te procese? To je jedno pitanje. Drugo pitanje, zašto, gospodine, vi niste tražili presudu na srpskom jeziku? Vi sad gubite vrijeme sa engleskog da to prevedete. Po meni je to nekvalitetna odbrana bila. Nemojte se ljutiti, ali moja je lična ocjena takva. Hvala što ste nas pozvali, gospodine Davide. Evo odmah krenemo od ovog drugog pitanja, gospodine je potpuno u pravu, ali mi ne možemo Haškom tribunalu da naradimo, oni su ti koji naređuju i oni rade onako kako oni misle da treba da rade. Oni su u jednom trenutku procenili da odbrana doktora Karadžića dovoljno, pogotovo on lično, dovoljno dobro vlada engleskim jezikom i da nema potrebe da mu se dostavljaju dokumenta na srpskom jeziku, što smo mi delimično u fazi postupka uspeli da ispravimo, ali kada su velike ove stvari u pitanju, oni će objaviti tu presudu na srpskom, ali u trenutku kad nama svi rokovi budu protekli. I to je jedan od mehanizama, znate, jer da bismo mi angažovali veći broj ljudi da nam pomogne, mi ne možemo da nađemo samo ljude koji perfektno vladaju engleskim jezikom i anglosaksonci su razumeju svaki termin koji se tamo navodi na način koji se navodi. To moraju biti naši ljudi i prevashodno naši ljudi. Sad zamislite kad nemate to na srpskom i treba delove te presude koji se odnose recimo na pojedine opštine da se dostave tamo, da ti ljudi pročitaju, da vide da li neko od njih zna neki dokaz koji može pomoći u tom slučaju. Ali evo možda da pomognemo gledalcu. Da li se sve presude u Haškom tribunalu objavljuju na engleskom? Da, prvo se objavljuju na engleskom, a onda posle i na takozvanom BHS-u, kako oni kažu, ili bosansko-hrvatsko-srpskom jeziku. Oni su nas vratili u onaj period bivše Jugoslavije. Vidite koliko jezika ovde sad ima i književnosti na ovom prostoru. Svaka vaška oboška što kaže, ali oni kažu nas to ne zanima. Mi ćemo vam omogućiti na jeziku koji se razume, a ne na maternjem jeziku. Gledalaca se je pitao i u vezi sa zdravstvenim stanjem gospodina Karadžića. Šta će te 3 godine značiti za njega? Ne smijem da govorim jer su me pravila tako u tribunalu. Mogu samo da kažem da sam i ja zabrinut za duži period koji predstoji, period borbe oko ove žalbe, jer to su strahoviti stresovi. Ja imajući u vidu sve što se događalo gore, vi ste vidjeli koliko je tu bilo bolesti, smrti, zadesnih, ovakvih i onakvih. Bojim se da to ima gotovo neke epidemiološke rekao bih, posljedice, jer boraviti pod takvim stresom, raditi toliko koliko je on radio, to ne može bez posljedice da prođe. Iako on sada ne pokazuje neke ozbiljnije, da kažem, odnos simptome nekog. Ali bojim se da to ne može dobro da bude. Imamo telefonski poziv izvornika. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite, gospodine Dragane. Prvo želio bih da vas pozdravim, vas i gospodina Petronijevića, i da kažem da pohvalim gospodina Petronijevića za uspješno vođenje odbrane gospodina predsjednika vezano za Sarajevo i za Markale. Imam pitanje za gospodina Petronijevića. Koliko će ovi dokazi uticati sada na presude naših generala, mislim u pozitivnom smislu, generala Galića i Miloševića vezano za Markale? Da li postoji mogućnost neke revizije s obzirom da nisu izvedeni dokazi uspješno u njihovom predmetu kao u
predmetu gospodina predsjednika Karadžića. I drugo pitanje, u stvari i konstatacija, da li može da vidi presude svim haškim optuženicima koje su mi dosta poznate, gdje u svim presudama, u svakoj presudi ima različit broj pogubljenih muslimana na određenim lokacijama. Znači svako sudsko vijeće je ustanovilo različit broj i to je jedan od dokaza manipulisanja. Hvala vam puno što ste nas pozvali. Gledalac je potpuno pravo da krenemo od posljednjeg tačno. Mi smo čak u jednom trenutku rekli, evo sad imamo 4 ili 5 pravosnažnih brojeva. Znate, jer ima nekih presuda koji su pravosnažne, ova nije pravosnažna. Odmah da vam kažem, prvenstveno treba zahvaliti predsjedniku Karadžiću, njegovoj energiji, njegovoj snazi. Mi smo mu samo pomagali u tome. Nismo ti koji smo glavni u toj čitavoj priči. Najveći napor je, verujte, on uloži. Pored tog boravka u zatvoru, u pritvoru, njegov radni dan, to ja mislim da je imao još 5 sati na onih 24 sata, on bi bio ispunjen radom. Moralo je tako da se uradi. Meni je jako žao. Jednostavno nismo imali ni resursa, ni svega i bojim se da je on više bio opterećen od onoga što je to moralo u normalnim okolnostima da se dogodi. Gledalac vas je pitao da li znači, ova presuda, ovaj dio koji se odnosi na Markale, može biti neka revizija presude, recimo generalu Galiću? Prvo, ova presuda bi morala da bude u tom delu pravosnažna, odnosno Markale moraju pasti. Kao što prozor mora pasti, znate. Markale će pasti, ja sam ubeđen. One su oborene, one su na kolenima. Znači, one neće moći da opstanu u onom obliku u kome su do sada figurirale. Svaki od tih slučaja je važan da ispadne. Svaki taj slučaj je važan da ispadne u onom. Šta se dogodilo sa prethodnim presudama? Naravno da sam čitao i naravno da smo iz tih presuda je mnogo i sudsko veće uzelo protiv nas, odnosno protiv predsjednika Karadžića u ovom slučaju. I mnoge od tih stvari su oni ubacivali kao već utvrđene. Iako na to nema dokaza, iako smo mi ponudili mnogo kvalitetnije dokaze protiv toga od onih koje je tužilaštvo ponudilo. I u tim slučajima i u ovom slučaju. Vidite, ja nisam optimista kada je u pitanju sam Haški tribunal da će doći do revizije tih postupaka. Jer on će se brzo zatvoriti i bit će zapamćen u istoriji međunarodnog prava po vrlo loše. Ali ima dve stvari na koje će sigurno uticati i ovakve presude i ovakve činjenice i na one ljude koji su već osuđeni, pa i one čak koji su izdržali kazne, a to je da će doći sigurno jednog dana do ozbiljnog međunarodnog pravnog preispitivanja ne samo Haškog tribunala, nego i onoga što je on radio, a da ne govorim o istorijskom značaju svake činjenice koja se utvrdi da je drugačija od onoga što je, nažalost, nekakvom pravosnažnom presudom koja već postoji, egzistira ili neko već robija po njoj utvrđeno. Dakle, to je sve od značaja. Mi moramo parirati toj njihovoj istoriji koju su oni pokušali da napišu sa ovakvim presudama i sa ovakvim činjenicama. I u tome jeste bio onaj predlog koji je predsjednik Karadžić odmah rekao dajte formirajmo u opštinama, u regionima, u okruzima, dajmo, sakupljajmo podatke, to su dragoceni podaci, ne dajmo da se to zaboravi zato što ovo što nam oni u Haškom tribunalu serviraju, to će jednog dana pokušati da serviraju našoj djeci kao istinu, a mi znamo da nije, to ne smemo da uradimo. To je najveći zločin i tu je borba. Znači na istorijskom delu, naučnom delu je borba, ne samo na pravnom. Sada imamo telefonski poziv iz Lopara. Halo, dobroveče. Ništa, nemamo sreće sa ovom telefonskom. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Alo? Čujemo vas odlično, izvolite. Alo, dobroveče. Pozdravljam vas, voditeljicu i gospodina Petronijevića. Gospodine Petronijević, ja sam pomno pratio suđenje gospodinu Miloševiću i gospodinu Karadžiću kad je u pitanje segment slučaj Markale. Ono što je izjavio svjedok tužilaštva Hrvati po naciji u suđenju gospodinu Miloševiću, to nema veze ni sa teorijom, ni sa praksom minobacačke nastave. Ja sam možda najveći stručnjak za minobacačku nastavu, ne samo bio u Jugoslaviji, jer sam završio vojnu školu i bio sam u aktivnoj službi i još u ratu 3 godine cijelo sam se vrijeme bavio minobacačkom nastavom. Drugo, slušao sam izjavu svjedoka Akasija kod suđenja gospodinu Karadžiću. On je bio svjedok odbrane, čini mi se. Iznenadilo me kad je on rekao ovako: ja sam odredio komisiju dvojicu koji su bili naklonjeni muslimanskoj strani, dvojicu koji su bili naklonjeni srpskoj strani i jednoga koji je bio neutralan. I nisu mogli da
se dogovore, odnosno da odrede pravac iz koga je mina doletila. Hvala vama puno što ste nas pozvali. Mislim da biste vi mogli da pomognete ovako odbrani sa svim svojim iskustvom. Nažalost, mnogo ljudi se ovako medijski javi u nekim situacijama, a mnogo ljudi je možda i moglo da pomogne u pojedinim trenucima. Ali kad su samo Markale u pitanju, ja bih gledaoca uputio i na zaštićenog svedoka u slučaju predsjednika Karadžića. On je nosio oznaku KW 586, a u slučaju generala Mladića nosio je oznaku, ne mogu tačno se setim, uglavnom zaštićeni svedok. Radi se o čoveku koji je bio u bliskom okruženju pokojnog Alije Izetbegovića, koji je prisustvovao sastanku kad je dogovarano kako će se izvesti Markale. I ko će to uraditi? I tužilaštvo je pokušalo da diskredituje tog svedoka. Apsolutno nije uspelo u tome. To se vidi i iz obrazloženja izdvojenog mišljenja jednog od sudijevog veća, gde on decidirano kaže da je taj svedok ni jednim jedinim segmentom nije diskreditovan i da se njegova izjava u sklopu svih ostalih događanja mora uzeti u obzir. Sada imamo telefonsko uključenje iz Bratunca. Halo, dobro večer. Dobro večer, gospođo Sudana. Pozdrav vama i gospodinu Petronijeviću. Izvolite, gospodine. Pa, imam jednu konstataciju i evo pitanje. Ajmo, požurite, emisija nema pri kraju. Evo, vrlo brzo. Pa Hag nije napravljen, gospodine Petronijeviću, a i sav narod je srpski je upoznat da bi se optužila sve tri naroda koji su krivi za ovaj prokleti rat koji se desio da bi došlo do pomirenja među narodima. Nažalost, oni i dalje samo optužuju nas Srbe, ni ne znam dokle će ovo da traje, pravda je istinita, ali spora. Pitanje je da li su svjesni ovo što se dešava u Francuskoj i Briselu, da ovi teroristi koji su to napravili da mogu doći njima u Hag i da li će shvatiti da Srbi nisu izvršili agresiju na BiH, već da su samo branili vjekovna ognjišta koja su generacije stvarale i da će... Hvala puno, gospodine Nebojša. Evo, bilo je ovo razmišljanje našeg gledalca iz Bratunca. Sasvim ispravno razmišljanje čoveka koji je očigledno prošao strahote svega ovoga što se događalo na ovom nesrećnom prostoru u tom periodu. Bojim se da će morati ipak taj trenutak istorijski da dođe i da će u momentu uspostavljanja tog pariteta o kome govorimo na tom međunarodnom nivou doći do drugačijeg razmišljanja i preispitivanja svih ovih stvari, pa i razmišljanja onih koji na ovaj način razmišljaju u ovom momentu, a rade u Haškom tribunalu. Naš gledalac Vojislav Sapala vas pita da li je advokat ikada vidio snimak Markala 2? Snimak su napravili sarajevski mediji. Jedan dan se pokazuje kako je rep granate van kratera, a drugi dan prikazuje kako se isti rep vadi iz kratera. Naravno da smo stotine puta odgledali sve moguće snimke, čak smo dobijali snimke od stranih televizija koji su ovde, jer vidite, velika manipulacija koja se događala u Sarajevu sa tim snimcima koji su u prvom trenutku pojavili takozvani sirovi nemontirani materijali. Kada bi se na nekom od njih pojavila neka kompromitujuća stvar koja otkriva taj false flag o kome smo govorili, tu podvalu, oni bi to odmah skidali i sa tog snimka je brisan taj deo. Tako da smo bili primorani recimo od italijanske televizije, da tražimo, pod nove televizije, pod one. Jako je to bilo teško i naporno. Naravno sam vidio više puta taj snimak, to je bio posebno je obrađen, čitav taj problem obrađen u nalazu naših forenzičara koji su sjajno obavili svoj posao i koji su bukvalno sve forenzičke nalaze, odnosno, pa ne forenzičare, nego balističare, naši balističari su bukvalno porazili balističare tužilaštva u svim tim situacijama kada se radilo o snajperisanju, o granatiranju i rezultat toga je desetine tih slučajeva koji su izbačeni. Znate, vi imate u čitavom Sarajevu na 3,5 godine nekih 15 slučajeva, nije banalno, ginuo je narod, to su teški slučajevi, ali kada se to stavi u kontekst 3,5 godine rata, to onda nema govora o nikakvoj sistematičnosti ni onome svemu što se govorilo na početku. Dakle, mnogo tih slučajeva je otpalo. Sada naša gledateljka... Jedan od ovih slučajeva je upravo to, manipulisanje sa kopanje kratera, stavljanje repa granate, odnosno ovog dela koji služi stabilizatora, on se znači zove stabilizatora granate u ovakav i onakav položaj. To je posebno obrađeno u tom našem balističkom nalazu koje su uradili stručnjaci iz Beograda. Naša gledateljka Milica iz Lasince kaže sve nekako razumljivo, ali da Srbija i Beograd smatraju da je Karadžić ratni zločinac, to ne mogu da razumijem. Nažalost, 100 ljudi ne treba o tome raspravljati. Ja stalno govorim da u Beogradu ima takvih antisrpskih pojava kakve bi se postideli bilo gde i bilo koji narod. Ali
To je tako, to smo mi u krajnjem slučaju. I naš gledalac Bora iz Banja Luke vas pita ono što bih i ja željela da se solidarišem sa gledalcem, bar kad je ovaj drugi dio pitanja njegov u pitanju. On kaže sramno je da ova država nije stala i pomogla odbranu doktora Radovana Karadžića. A da li imate informacije hoće li to učiniti u narednom periodu? Nadam se. Znači, ovaj drugi dio mog pitanja jeste to da... To je, nadamo se. Nadate se? Imate li obećanje? Pa, ajte da ne govorimo o tome. Moje da se nadamo. Znate, mi smo i ranije imali raznih obećanja. I ne znam, od dijaspore i od ovoga i od onoga i tako dalje. Imam utisak da mi smo Srbi onako kad se nešto dogodi u tom trenutku smo solidarni. U tom trenutku smo svi na obećanjima. Ali kako pođe vreme i kad dođe do toga da se to nešto realizuje što se obeća, to je malo teže. Tako da uzdam se u to da ovoga puta to neće biti tako i da ćemo omogućiti timu da radi kako treba. Vrijeme predviđeno za naš razgovor je isteklo. Najsrdačnije zahvaljujem što ste bili gost BN televizije. Hvala vam. Poštovani gledalci, vama hvala za pažnju. Naš gost večeras bio Goran Petronijević, ugledni beogradski advokat i šef tima odbrane Radovana Karadžića. Naredna emisija za 7 dana. Do tada prijatno.